Assalamu alaikum. Miedo aharme mioreni Dhivehi poge mihasa Sirru hodan. Yengeta Aharemenge Dhivehi baki wara mussandi adivara amillaman tabaye. Arabi Akuruthah ehem bas poge asartan hurikam gavias Dhivehi Akuruthah filita beenun kuragutum mi bahoge mussandi kambara riti kofini gende. Kudinne igeta Evvela akuru huriro Dhivehi Akuruthah hunnangoi. Mi ivara shagu erikame bala adabal. Mi I kuri galia ununu bayeng Evvela Akuruthah. Evvela akuruga ha innan goimi. Saviyeni inne goimi. Vunu inne goimi. Ra ba laviyani adikafu innani mien. Kiha tafatu do migota Dhivehi bas tiyanama kihilebba wani mien. Aditiya ko jinnang hingeta Evvela Akuruthah hoga fili jehima inna goi. Huriha akurage badaruga detin akurage misalu kinestena. Kafu akuruga ibi fili jehima inna ni migota. Kafu akuruga aba fili jehima inna ni migota. Kafu akuruga obo fili jehima inna ni migota. Tafatu zon. Evvela Akuruthah hoge by jumla basta. Mifaharu biginesteni Evvela Akurun alafawa tim misalu take. Aharu Evvela Akurun leonima innani mihen. Daala Evvela Akurun leonima innani mihen. Komme mibas Evvela Akurun leonima innani mihen. Ikamaku sola wanagarunuga Dhivehinge batalu as-sultan Muhammad Tukurufan vidaluvi Aharemenge vure fasiha adi hadvi ko Dhiveni gote beenu wes. Emanik fan he dibi ko deke bala. Arabi Akuruthah hoge battan nangawa eya badalu gines ke Thaana-ah ufeddevi. Ha yaki Arabi akuruge eke saviyani yaki Arabi akuruge de lulu aki Arabi akuruge tine. Migota Dhivehi amilla kodu izame ufeddi. Ha da smart edo. Mi furatma nuwa kuraki Thaana-ah ge binga. Dem baki huri Akuruthah ofeddi mi furatma Akuruthah hoge battama bala filitaken iyang iturukoge. Mimu faafu dalu ta lamu wafu nyaviyani sinu daviyani zaviyani taviyani ya
Fada Akuruthah ufeddi Kuriga Akuruthahge matiga nuwata TVga jaha hasa filita. Hakuruge wayakan hadage. Adi fahum videsi rafsutalliyan paviyani javiyani chaviyani vesu feddi. Bas-ge matiga tintiki jehima paviyani ufedegotam. Mi nitamge sawabun Dhivehi bahuga ori huriha adebara safa kolliwe. Mi Dhivehinge ufeddun tirikamuge ramze kudinne mi Akuruthah ye daskurumaki Aharemenge bodu zimmai Aharemenge mi mostandi baha lawbi kurama hadi mi yabbre riti koldiyan daskurama. Dhivideo imitada ikuru bahuge maulu mahta yipodagannuwani. Handan konge hem filawrata ves palecce. Sukuriya tem faharakum baddalu kollumge ummiduga wakiveda. Wassalamu alaikum.